Kulumakli lesil itakwa Jesucristo, Jose Baom San Mateo. Akte elong kwankili mukleban chichoke shiu utkahu akui salale bishor. Koeb sa anil chiche vale resil re listolo. Tuhanak le Jesus ki el chis kul vale utkishte. Masa salecho. Eba an ke helok chiskat kiskalur chirok utkishlokoni. Tuhanak le Jesus kishtire. Meshikwa. Achukesh chichebal repliquitin nakshikakeb Galilea aranto sherilku. Nakjoke prishek ebli ishk kwankeb ak elenil muklebal koeb seletanimit chichebal re prishpenit aktir chishkuni nikikulman. Uteba in keshoto prip roch bene prichekel queen. Ke okchukubang utkesh kena balit kamin re blakpu utkesh chire. Hokain teje ke kulak chiqeq ebistolom utkerel alis sekwan nakjoko chikwar. Utkwita tishnaw an lah pilad laot khakechishpa uteshkakol chiruchish kunili chahkilal. Eba an keskuli tumin utkeshpanu ho chakrapim ilekwi. Udiresil an kisutun sa changkap la judi salen chakto anakwan. Ratin likakwan